usaha dia baburu sangko denai hanyo nyoba kawan joharato nangko yo indah bapunyo dan sagalong ketigadangkan usaha dia bayi tujuh anggap saja kita bakawan takkan mungkin kita you saling bacintong. Orang tua kita lah babasan rencak kita sahabat kawan daripada saling berpasangan. Adik amih denai loyang daka mungkin disatukan barik singgung daripada babangan. Usaha dia bayi tujuh anggap saja kita bakawan takkan mungkin kita you saling bacintong. Orang tua kita lah babasan rencak kita sahabat kawan daripada saling berpasangan. Adik amih denai loyang daka mungkin disatukan barik singgung daripada babangan.